Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam jo ka National People's Party Jirang Block, bagentup ru ya ka NPYF Jirang bad NPP Women's Wing Jirang, mentakas ngi ha khatlai mer kila shim ya karai, ban penyak kondo upa sostena sotun, upa deiru MLA jong ka ni ka constituency, ha ka election MDC, ka ban salong shen. Hadin ke jing no sendet jong MDC barim, uba Victor Rani, uba lait ban penyaso syaka seng Kongres. Kuman syukudaw hang ni, hadian ke jinglet penyaso jong MDC ke ni ke constituency ba Victor Rani syaka seng Kongres kila don kumpa laingut kibala thep kerteng ban pan ya tiket NPP na Jirang constituency kiba kan thop yu ba kitboard lang Kongyong ba Albertus Lapang baru ba Balawan Simyong henrai wat hadian bun sien jong ki jingyalang ban jiet yu kertong nak liang kinong yalam ke Jirang NPP block kim shim lala satya ban rai yanu ban ai tiket katai ka jing bamla jong kinong yalam ke NPP Jirang block ban shim yanu ban ai tiket na pedeng kitai kilai ngun kiwa pan ya ka tiket kala penong ya baro kinong yalam minta ka sngi ban shim pat ya karai ban penya kun bet do ba sustenance sotun ubalong minta kumu MLA kani ka constituency ha kani ka election MDC ka ban salong shen Inong yalam ki batman jong ka parti NPP nagaliang jong ka Jirang konstitusi hakaban kong ni penpau ya kijing songu hakabau blay simaino ya kan ka parti ka bangi don hakijing yalam jong MLA bodon borong jungi ba YouTube iba yang sosne satu tiga ka belajar hakini kindiat sini hakabede bagini ka parti ka jungi hakaban nagaliang jong di sitting MDC babu bitorani ila isaino ya kan kam nama kata kala pelong ya kinong yalam ki bakmat ba tindon ka jingkit kili rengkat ba MLA jungi haka bangila yalum ya ke meeting bala shim ya ke jimut kasur ke pai ba leng ba kinong yalam ke bahakman haka ba laken thup ik ni kinong yalam nakaliang jong ke western riboy ba nakaliang jong ke eastern riboy di gane ke GS road baka karai lene ke jing su jimut jing galong haka jing leng pot jong ke por ngela shim ya ke ju kasur baka ta galong haka ba i MLA bodon borom jini inhap ban shim ya kane ka benta na kabanta kaneka election NBC by in long kum candidate na kabanta ka Jirang konsi hakabay bat neka election MDC manta ko arajara kusan dikata kalong kay kabangim siyam lakni lenti nisngaw ya kaban penpau hakaneka por akmat jongki ki social media kinong patay kubor ba ki pat ba ki day ban sngaw thu ya kay kabangim siyam la mundur nisngaw ban ong hakaneka por ba ublay bastat uyalam knang bat lang ba ka jing lam ju uni don ka jing kerman ba ini candidate ibadai MLA jungi inpoi syakathong kabadon borom na ka banta ka ni election MDC kata ka dai ka ba nagal yang jongi ki pai ba ki badon hapo ka Jirang konsi ni don ka jing kerman lang ba ka jing tri lang ka jungi bat dai lang ba ka ne ha ka ni ka sing pen pau ba ublay te ublay hi ulong sya obasta ya ka ga bangim sim lalang ban mudur lang ba ka jing lam ju kala pelong ini bangin yo ban ya kendu lang kumne rengkat bat kinong yalam jong ki samla ki NPYF ki long kemi bat kum juru ki long pala ni ki rurang ba ki bah khmat rengkat bat kinong yalam snong ki babun nyela yo ban ya donan kat hakani kapor namar kata lengkot ni pau ya ke jingsungu ban ya don ru ke kermat ke skam banang ne syakman ni tristom rengkat hak jingilam jong MLA bodon borom jini iban long bukan dia na ka bantah ni election MDC arah usan publish ya di media kas nam thamai besuk pada kena kapor kum ki long kemi tiba don kajing kitya na kabanta ka party hadin ba kadon kajing rai jongi MDC jongi ba Victor Rani ba ila resign na ka party ngila don kajing kijing mut ba hakine ini ipor iba kandiat ka ladon ka jing strong hapo ka umdum kumno ngile tenrei ladon ru kat ne ki rang giru rang ba di bla perkhat ba da kumno ngile nang baka party kanum sakema tikile rai bat kilaya syong perkhat baka wei ka jingmut da wei ka jingmut ba kinya bu yo ne MDC une MLA jongi ba sosteni sotun ba inshim ya kata kajing kikli namar kapor kalalong kabalengkot
bat melak syu ban lej ban penitu sekisnong pitau gijongi ya kita ladon ki kandidat ki bala ki katu kani kandidat ki bala ai kerteng rei namar bakir ki sngaw don gajing kitli ya ka parti balada ngingin ya perkhat ya ladi kamlong ka ba suk bangin job rei tenang baka parti kan yo gajing job ka badon buram hakane ga election MDC ila IT sya u MLA jongi iba sosini sotun ba in simhi ya kabenta balong banyeng kum kandidat jong ke MDC kum ta mengi baro kilong kuming idap ta jing sokmen habang yo sngo hawat hapreng ta jing ki jing mut ngila kemen bang yo biang ya kane kabenta bai MLA jongi la sim ya jing kitli banyeng kum MDC hakane ke election arpo san bat nginget ru ba mangiru kum kinong tre jong ka party nginda tre sitom ru nang baka party kan wanra ya ke jingjob ke badan buram kum habis ngi ki balalet bat nget scam ba bat kirang ba bat kilong kumi bat ki samlang ini tre lang keju ke we ke jingmut ban wanra ya ke jingjob haga nega election MDC kublai shibun